yaratsinzwe byaratunguranye cyane ku makipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza arimo Chelsea arimo Man U arimo Liverpool byari ibindi bintu. Yego dore nko ku kipe ya Manchester United cyane kare no yakinye kare bimwe abongereza bita muri lunch time cyangwa se amasaha ya kare ya match yabimburiye izindi kipe ya Manchester United yari ku kibuga cyitwa Gitech Community Stadium akari ikibuga cyiza cyane gita ariko kipe ya Brentford rero yari yakiri umukino. Brentford yatakaje abakinnyi benshi mu by'ukuri harimo n'umutoza Thomas Frank werekeje mu kipe ya Tottenham arimo kapiteni Norgard werekeje muri Arsenal bambe mu bagiye muri Man U ariko nyine ifite uburyo yongeye kwiyubaka bari bakiri ikipe ya Manchester United hakiri kare cyane rero yitwa Igor Thiago umusore w'umunya Brazil abaterekamo igitego ku burangare bukomeye cyane bwa myugariro Harry Maguire mu gihe Man U igishaka kwishyura igitego ariko Igor Jesus arongera batsinda igitego cya kabiri bisa naho bigoranye mu gihe Man U yaje kubona penalty rayihusha hanyuma baza gutsinda igitego cya Benjamin Sesko byari 2-1 rero Benjamin Sesko byari byiza gutsinda igitego cye cya mbere muri Premier League kongera kugaruka birabananira batsindwa igitego cya gatatu mu minota ya nyuma y'umukino. Brentford ibona amanota 3 Manchester United abantu benshi bakomeza kwibaza ikibura byibura kugira ngo ibe yatsinda imikino ibiri ikurikiranya byibura kubita tubangura kuva mutoza Ruben Amorim mu mezi 10 amaze muri Manchester United yayifata ntaratsinda match ebyiri zikurikiranye za champion icyo bita win ziri consecutive cyangwa se back to back wins ntibiramubaho. Icyo ni icyambere kikwereka crisis amaze gutoza imikino 33 atsinzemo imikino 9 yatsinzemo imikino 17 birakwereka uburyo ikipe ya Manchester United mu by'ukuri ari ikipe imeze nabi cyane. Ikindi nuko kuri ubu ngubu mu mikino 8 ikipe ya Manchester iheruka gukinira hanze muri Premier League ku manota 28 yashobokaga ubwo harimo na match zimwe za saison ishize imaze kubona amanota 2 gusa kuri 28 no ngo yanganyije match ebyiri itsindwa match 6 muri match 8 zeruka gukinirwa hanze hakumenyesha ko rero nyuma international break n'ukwezi Man U izafitemo ikipe ya Liverpool n'ikipe izageramo za Tottenham ikazageramo za Crystal Palace. Iyi Crystal Palace tuza kugaruka yatsinze Liverpool birashimangirije na kwijana ko the crisis is there. Nituri wijye mu bibazo bya Man U tuzagira umwanya wo kubisesengura ariko umutoza bamubaza bati noneho ukuri kubona ibintu bihagaze nta gutewe ubwoba n'akazi kawe kukaba kari muri danger ushobora kugatakaza. Aravuga ati ntabwo ndi muri abo bantu bahangayikishwa n'ibijyanye n'akazi mu kuvuga ngo babonye ko twe kumpindura it's fine bampindura babonye yuko bangumana tukagerageza kubaka ibintu it's fine ariko ikibazo kiri nti hahandi Moise yabaye ikibazo Van Gaal yabaye ikibazo Mourinho yabaye ikibazo Ten Hag yabaye ikibazo Ralf Rangnick yabaye ikibazo ababayemo abakiyateka ba Carrick ba Giggs bahamaze igihe gito ba Ole baba batoza abana bikipe ubwo babona ari ngarutseho bose byagiye bigaragara ko badashoboye ikibazo kigahinduka iki ngiki. Ese mu by'ukuri uzashaka umutoza kugeza ryari niyo nemera ko yaba afite ibibazo? Ese ntabwo haba hari n'ibindi bibazo bikomeye mu buzima bwa equipe ya Manchester United? Nje ni naomba n'ikibazo gikomeye cyane muri family Glazer muri ownership ya Manchester United na direction technique umugabo bari barazanye yitwa Danny Ashworth ubatsize za Brighton tubona zikora amatala yarisigninze kubera ibyemezo batumvikanyeho muri appointment ya Ruben Amorim. Bigaragara yuko rero equipe ya Manchester United nkuko yigeze kwivuga Ralf Rangnick ni equipe ikeneye cyo bita a heart surgery cyangwa se gukorerwa ibijyanye no kwibaga umutima ubwo nicyo gice nyine gikenewe n'ubwonko mu muntu mbere y'ibindi byose nubwo n'ibindi byuzuzanya ariko ifite ibibazo birenze kuba twabiganira muri iyi minota mike reka twemere yuko yatsinzwe nk'ibisanzwe tuzabikomerezaho ubutaha. Chelsea yaratsinzwe Chelsea yaratsinzwe bari mu rugo Stamford Bridge bari basohotse mu mukino bari batsinzwemo n'ubundi ikipe ya Manchester United twavugaga nayo irwaye ariko yari yabatsinze hanyuma rero wari umwanya mwiza wo kureba ko bahaguruka ababongo ba Enzo Maresca hakiri kare cyane yitwa Enzo Fernandez yaje gutsinda igitego cyiza cyane kuri assist ya mugenzi we Reece James ariko aza gukora amakosa akomeye cyane yitwa Andre Santos wasubije umupira inyuma birangira rero bakoze recuperation nziza cyane y'abasore b'ikipe ya Brighton akora ikosa ari umudefenseur wa nyuma yitwa Trevor Chalobah ibyo abongereza bita
denial of goal scoring, kumubuza gutsinda igitego kandi uri umudefanseri wa nyuma. Opportunity ahita ahabwa ikarita y'umutuku. Yabakozeho cyane kubera ko Danny Welbeck yahise yataka baro nziza cyane yavuye kwa Yakuba Minti atsinda igitego cya mbere baranganya 1-1. Hanyuma kandi yitwa Dekipe ashyiramo igitego cya kabiri ku minota 92 bari bongeyeho iminota 11. Danny Welbeck bashyiramo igitego cya gatatu birangira ibitego bitatu bya Brighton kuri kimwe cya Chelsea iri mu rugo itakaza umukino wa kabiri kurikiranya. Umukino wa kabiri kurikiranya ariko abantu barakomeza kwibaza aya makarita y'umutuku adasiba ni ikibazo kiri guturuka he. Bongeye kwibona ku minota 53 ya Charoba, ariko nanone usibye n'amakarto rouge barananenga Enzo Maresca kumisimburize cyane. Nk'ubu yabonye amaze kubona ikarita y'umutuku yari afite igitego kimwe ku busa. Umva ramprasome ebyiri yakoze zikurikiranya zanakoye Chelsea mu kujya mu cyo bita offensive duties, ahita yishyira mu cyo bita defensive duties, none equipe nayo itisimbuza ikiramo abakinnyi bataka birangira bayisamutsinze. Yahise akora umusore witwa Andre Santos. Uyu musore witwa Andre Santos yakuyemo ubundi niwe mukinnyi bari bazanye ugomba gusimbura Cole Palmer hagati mu kibuga kwa Cole Palmer murabizi neza yuko yavunitse. Ivunika rye rero ikarita y'umutuku imaze kuboneka yahise akuramo Andre Santos wumve ahita azana mu defenseri acamponga. Abantu baravuga ati wenda ni sabu imwe kuko hari havuyemo Charoba mu defenseri. Naho bidahagije ibyo bikoze ku minota 54 ku minota 63 ahita akuramo Estevao nawe ukina ku ruhande asatira azana Malo Gusto abayongeyemo undi mu defenseri. Bivuga ngo ikipe yari amaze kwibwira ngo tugiye kudefanda gusa turi ku minota 60 nakanga y'Uruvuyanga na gatatu usigaje iminota igera hafi kuri 20 nayo gukina. Icyo umutoza wundi yahise akora yahise azanamo ba Welbeck aragenda kuzana amabasore bitwa ba Gulda. Ikipe iratangira irataka biza kurangira ibashije kumubonamo ibitego bibiri yewe bitatu nako ku minota 77 ku minota 90 ndetse no mu nyongera ku minota 99 birangira atakaje gutyo. So ikibazo kiri muri Chelsea hari yo discipline iri gutuma abakinnyi babona amakarto rouge, agomba kubanza kuganira nabo. Icya kabiri na masabuye. Icya gatatu nubu buryo atari kubona amanota ku makipe navuga yuko ari muri mid table. At least bavuga yuko utsinzwe n'amakipe y'ibigugu birihanganirwa birumvikana nabwo wenda bitewe n'ikipe uko imeze, ariko ntiwasobanura ukuntu urakubitwa na Man U iri mu bihe bibi, ukubitwe na Brighton ikipe muri mid table, nujya ku bigugu za Bayern zigukubite, nugaruka muri mid table za Brentford munganye ntuzitsinda. Mu yandi magambo muri match 5 zeruka usibye ikipe yitwa Lincoln batsinze muri Carabao Cup nabwo 2-1, kandi ubwo bakina na Lincoln nabwo ikipe nka Lincoln wumve yuko bagiye kujya kwitsinda nabwo ari agakipe kabanje igitego. Ubwo nkavuga yuko rero niba muri match 5 Chelsea iheruka gutsindamo iyo kipe yonyine naho hari icyo gukora mu maguru mashya, otherwise umutoza ushobora kuzisanga bamusezerera. Mbere yo makuru agezweho tuvuge kuri match ya Liverpool nayo yaratsinzwe n'ikipe ya Crystal Palace Iber. Yego bari kuri stade ya Crystal Palace yitwa Selhurst Park, ikibuga kigoye cyane ku kipe ikomeye cyane ya Crystal Palace iri n'umutoza Oliver Glasner. Hanyuma rero ku munota wa 9 Adam Morton yari ariko igoye cyane Ismail Sarr aza gutsinda igitego cya mbere, urumva ko yatsinzwe hakiri kare iza kugerageza kuri buryo yakishyura. Mu gice cya kabiri umutoza akora impinduka yinjizamo Federico Chiesa waje no kubona igitego cyo kwishyura ku munota wa 87, ariko kubera uburyo ikipe ya Palace iri kubarusha inabahusha ibitego byinshi batera amapoto, Edward Kentia ku munota rwose wa nyuma 97 bongeye iminota 7 akora control nziza cyane n'agatuza adepoza mu izamu yaririnzwe n'umuzamu w'ikipe ya Liverpool. Igiye kucyanga ariko birangira bakemeje. Palace ibona amanota itsinda ibitego 2-1 n'ubundi rimwe makipe agora cyane umutoza Arne Slot w'ikipe ya Liverpool batakaza umukino wa mbere wabo muri iyi season. Nibyo ni ikipe ikomeye, turabanza guhereza credit umutoza Oliver Glasner, umutoza mwiza yavuye mu Budage atwaye Europa League na Eintracht Frankfurt, ageze mu Bwongereza atwara FA Cup atsinze Man City kuri finale Man City ya Pep Guardiola sezishize. Hanyuma akina igikombe cya Community Shield atsindiye Liverpool n'ubundi ikipe Arsenal itimutwara meilleur joueur ari we Eze, ariko still amanaginze muri iyi season kunganya na Chelsea, gutsinda Liverpool,
ugarutse kuri ibyo bigugu nari naravuze yagiye akoraho resultat amaze kugira match ya 18 ikipe idatsindwa niyo kipe ku mugabane w'uburayi kuri ubu ngubu iraninze unbeaten record ndende kurusha izindi muri izi ligue eshanu zikomeye match 18 badatsindwa nuwa ngo igikomeye wabakoraho nukunganya ni nabyo rero Liverpool yahuye nabyo nabonye umutoza yarakaye cyane avuga yuko igitego ngo bashoboraga kukirinda cya kabiri kubera yuko ngo igihe ikipe yari iri kubataka hari umukinnyi wo muri Liverpool muri defense wasohotse ngo ashaka kujya gukora counter attack nyamara ikipe yagomba kudefana gusa kabone inota rimwe ibi rero byahise bituma hagaruka balance muri Premier League kuko Arsenal yaje gutsinda tugiye kubijyaho turabikomerezaho mu isaha ya kabiri tuganira ku ikipe ya Arsenal tuganira kuri Derby Madrid tuganira kuri Rayon Sport tuganira kuri APR mu isaha ya kabiri tujye makuru agezweho turagaruka mu kanya yegera ikagabanya iyo gap bafite izo chance ariko yari match ikomeye kubera ko ikipe ya Newcastle nayo ni ikipe ikomeye cyane umutoza rwose yari yahinduye line up ye navuga umutoza ikipe ya Newcastle yitwa uyu mutoza akaba ari umutoza ukomeye cyane umaze no kumenyerwa muri Premier League Eddie Howe yahinduye afata Anthony Gordon amuvana kuri point mu gihe yahise azanamo uyu mudage witwa Vortmed n'umusore yavanye muri BFB Stuttgart yo mu gihugu cy'Ubudage waje no gukora itandukaniro hakiri kare cyane aza gutsinda igitego cyashyize mu mimbare y'ikipe ya Arsenal yifuza kuba yatangira itsinda nyuma yo kwimwa penalty umusifuzi yemeza ko umuzamu rwose Nicky Pope yabanje gukora ku mupira mbere yuko akora ku ivi rya Victor Gyökeres nyuma y'ibyo byose rero uyu Vortmed atabashyiramo igitego kimwe Arsenal ijya inyuma umutoza aragerageza gusimbuza avanamo ba Bukayo azamo ba Martinelli rwose kugira ngo arebe ko yakishyura igitego umukino ujya kurangira yinjizamo Mikel Merino waje gutsinda igitego cyiza cyane cyo mutwe rwose arobye kuri deuxième poto kuri pass yarahawe na Declan Rice Arsenal isa nayo igaruye ubuzima ahangaha abafana ba Arsenal bavuga bati tunabonye iri rimwe ryaba rihagije ariko abakinnyi bakomeza gupushinga ko babona ko bigishoboka hanyuma Captain Martin Odegaard urinje mu kibuga asimbuye aza kurekura kona arayataka neza cyane Gabriel Magalhaes aterekamo igitego cy'insinzi habura umunota umwe gusa ngo umukino urangire Arsenal va St James Park yemye n'amanota 3 imbumbe ita ifata umwanya wa kabiri n'amanota 13 irushwa 2 n'ikipe ya Liverpool Arteta yagaragaje ko yahindura umukino ikintu nabaza rigane ni kimwe mu myaka nakoranye nawe yakunda kuvuga ijambo ngo when it matters most ngo nicyo Arsenal akenshi yaburaga none ubu ngo biragifite ni ikipe ubona yuko mentalma bari kugenda baba strong cyane bari gukora nk'ikipe rwose ifite ikishaka muri iyi sezo bari babonye chance yo kugabanya ikinyonyo hagati yabo na Liverpool ku manota byibura bakayakora kuri 5 akaba 2 byatangiye nabi nyine batsindwa igitego nk'uko Eberi yarabivuze ariko kimwe mu kikwereka ko ikipe yawe ikuze ifite abakinnyi bazi icyo bashaka ni ikintu cyitwa reaction n'ubuzima ariko bunasanzwe iyi kosa ribaye witwara ute nyine nyuma y'ibibazo ese iyo habayeho gukubitwa ese uraryama ukarambarara cyangwa urabyuka ndavuga gukubitwa ariko nyine by'ubuzima cyangwa nyine urafightinga back ukongera ukareba ko wahagarara kigabo nibyo Arsenal rero yakoze impamvu iyi match yari tricky cyane nuko Arsenal muri match yaherukaga kujya gukina ku kibuga St James Park cy'ikipe ya Newcastle muri match 5 Ruvuyanga yari yaratsindiwe yo match 3 itsindira yo match 2 urumva ko ni ikibuga byanze bikunze byumvikanaga ko kiyigora so abantu bavuga bati still ishobora kuza gukora icyo bita analo win yes match ikabagora wenda bagatsinda bigoranye ariko abantu bakavuga batese ko Newcastle nayo muri iyi sezo twayibonye nk'ikipe izagorana nyuma yuko yagize itya Liverpool ikayitsinda mu minota ya nyuma byagoranye Barca ikayitsinda mu minota ya nyuma byagoranye ese ntikeneye na kugira ikigugu isasira nka Arsenal cyane ko biziko none Arsenal igomba kuza gushaka amanota yo kugira ngo yegere Liverpool biya kabiri so icyo nakunze rero ni effective Arsenal uburyo Arteta yasimbuje nabiryohewe cyane equipe ye uburyo yaje kwishyira mu kibuga asimbuza aricyo urana cya kintu nyine avugaga cya when it matters most abakinnyi bavuye kuri bench wa Arsenal nabangaba Mikel Merino yinjemo mu kibuga ku munota wa 70 asimbuye Calafiori atsinda igitego ku munota wa 84 ubundi abantu banavuga bati uyu nguyu ni nawe abenshi bita ngo ni nkawe rutahizamu Arsenal ifite wanyawe kuko Victor ibitego rwose biramugora kubishyira mu izamu Victor yakoresha ari mekanike pepe hari baro yafunze kumwe n'abadefenseri mu ndyo ngira ngo bayizamutera nk'igishinge cy'ikinyi
kuhava birananirana neza ubona nyine ntabwo ari nawe ugomba gutsinda awutera ku moso ye uvana mu izamu uvamo arawishota ntabwo rwose aranoza imitsindire ye. Noneho undi mukinnyi waje amasimbuye kapiteni Martin Odegaard yinjiyemo ku munota wa 82 asimbuye Zubimendi yassisting igitego cya Gabriel Magalhaes ku munota wa 96 gwari wa gatandatu y'inyongera. Niyo bakinnyi babiri bavuye kuri bench bashobora kuza bakagira impact muri game bakabasha gukorera equipe rezibita, ni ikikwereka ko Arsenal iririsha muri effective kandi ifite abakinnyi b'abagabo bashobora kuba bitegereza umukino ukabicaza n'umutoza ukabwira ati guys mugiyemo bimeze gutya ni mugende muhinduri bahangaha niho muri nteba. Niba hari ikintu kikwereka ko Arsenal none nakunze attitude yabo ureba abakinnyi tactically twe nicyo dutindaho nk'abantu b'abatoza ureba indeshyo y'abakinnyi ba Newcastle ifite umukinnyi nka Thiaw ni muremure, Butman ni muremure, Danny Bani ni muremure, Bruno Guimaraes ni muremure, Joelinton ni muremure, Tonali ni muremure, uyu musore yitwa Otamendi waje gusimburwa rutazamu ni muremure, waza no gufata even n'uwo bazanyemo Jamal Lascelles ni muremure, umuzamu wabo ni muremure, yari ifite abakinnyi batari munsi ya 7 bibi giant barebana. Ariko guess what, 2 goals ibitego byombi bya Arsenal byari ibitego by'imitwe. Ibyo ni mentalite buri uko kumenya gutera imipira y'imiterekano, uko kumenya guhagarara, kumenya imiterekano kuva 2023 Arsenal imaze gutsinda imipira kona 36. Icyo rero kiragushimangirira wa mugabo witwa Nicolas Jovel set pieces master bakuye mu ikipe ya Man City bamuguze kugira ngo aze kubafasha service. Ni nabyo bikubwira ngo usibye n'abakinnyi yaguze beza, usibye na Andrea Berta directeur technique mwiza, usibye n'ibindi Arsenal yagerageje gufunga details zose kugeza naho bazana umuntu ushinzwe izo set pieces twavugaga umufaransa ufite ubwene gihugu bw'Abadage. Ni ikikubwira ngo nta detail bashaka gusiga idafunze iyi season. Maybe probably is a harvesting season cyangwa se umwaka wo gusarura kuri The Gunners. Murabisubiramo muri Magic Lineup ariko reka cyane niyo kipe y'Abanyarwanda. Abanyarwanda bakaba bakunda Arsenal. Reka dusoreze kuri match zibura tuyisoreze kuri Atletico Madrid na Real Madrid. Byatunguranye cyane ko Real yatsinzwe Vibaya Iberi byari agahinda ku bafana ba Real Madrid ari byishimo ku bafana ba Atletico Madrid nayo yingi yisigaye yamamaza u Rwanda. Atletico de Madrid yabatsinze ibitego 5-2 nyamara ikipe ya Real Madrid niyo yabanje ibitego 2. Yego Real Madrid yinje muri uyu mukino imaze gutsinda imikino yayo yose yarimwe amakipe ya FT unbeaten record cyangwa se bataratsindwa. Civitas Metropolitano rero hakiri kare cyane ku munota 14 yitwa Robin Lenormand akaba ari umudefenseur ukomeye cyane w'umunya Espagne yaje gushyiramo igitego cya mbere kuri pass nziza cyane ya Guillermo Simeone umuhungu mutoza Diego Simeone. Ariko baza gukora reaction byihuse cyane ku munota 25 Arda Güler arekura pass nziza cyane y'umuriro y'imoso ahereza Kylian Mbappé Lotte aza gutsinda igitego akora egalisation banganya 1-1. Ariko Arda Güler wagaragaraga ko iyi match agomba kwihindura aza gushyiramo igitego cya kabiri kuri Baroneza yakiriye yavaga ku ruhande rw'ibumoso kwa Vinicius Junior aza gushyira deuxième poteau umuzamu ntiyabasha kukoraho biba 2-1. Byagaragara ko Real Madrid yamaze gufata ritme yabaga igiye gusoza umukino. Ariko umutoza Diego Simeone akomeza kubwira abasore be ko bagomba gushyiramo imbaraga ntibatakaza umukino bari mu rugo none bakina n'umukeba wabo w'ibihe byose Real Madrid. Clément Lenglet atera igitego n'akaboko VAR iracyanga ariko uyu munyanorvege witwa Alexander Sorof muremure w'imbaraga aza gutsinda igitego cy'umutwe kuri pasi ya Koke akora egalisation half time irangira ari ibitego 2-2. Ibindi rero byabaye bikomeye cyane ni muri mita ya kabiri kubera ko Julian Alvarez ngiye mfata umwataka wa mbere kugeza ubu ngubu niko mubona aza kubarikuramo penalty. Ariko kandi ku munota wa 33 arekuramo kufra y'umuriro kabisa nyuza iruhande rwa Mir atsinda igitego cya 4-2 byasaga naho Real Madrid yamaze gutakaza umukino mu gihe Antoine Griezmann Grisou wari winjiye mu kibuga simbuye aza gutsinda igitego. Uyu Mufaransa waheruka gutsinda igitego mu mikino 22 iheruka aratsinda igitego yongeye kugitsinda Real Madrid biba 5-2. Rero ikipe ya Atletico ikora ibyo bita humiliation cyangwa se kwandagaza ikipe ya Real 5-2 byari byinshi rugasho. Byari byinshi mu minota mike tujya muri icyambere uhereye mu mwaka wa 1950 intambara y'isi ya kabiri yararangiyeho hashize igihe gito nibwo bwa mbere ikipe ya Atletico Madrid ibashije kwinjiza ibitego 5 mu izamu rya Real Madrid. Icyo cyambere kikwereka crisis ihita ivuka muri kamp ya Real Madrid kuko
ibibaye statistique itamenyerewe. Gutsindwa ko igi batsinda ni bisanzwe, ariko se 2-1 3-1 3-2 ariko 5 nibwo bwa mbere ari bishyize mu izamu rya Real Madrid uhereye icyo gihe. Cyo ni icyambere. Kubera iki? Kubera ko Real Madrid ifite ibibazo byinshi cyane mu bwugarizi bimaze n'igihe, icyo bita less quality ni ikintu kivugira. Yatsinzwe ibitego ubibona yuko defense yayo iri weak cyane. Noneho byabaye akamaramazo w'amugano w'abarundi Carvajal avunitse, naho ubu ngubu bagomba kumara igihe biranashidikanywa niba azaba ari fit kuri match ya El Clasico bakina na Barcelona, kuko izaba nyuma gato ya international break. Hanyuma mu gihe ibyo biri aho ngaho, uranabizi neza yuko ugize ikibazo cya Militao kandi utanafite neza na Rudiga, ubwo bihita bizanamo wa musore umwe mu bantu bavuye muri La Fabrica bari ku rwego rwo hasi cyane, umusore yitwa Raúl Asensio. Kubera politike za Perez zivuga ko agomba kuzamura abana benshi b'Espanyol, Steve nta kalite, yagombaga kubona umudefenseur aguze, yanga kumugura, ubu ngo ategereje ko natuzava muri Liverpool. Ariko nanamwumva Perez impamvu atari gushora amafaranga menshi, yashoye biliyoni y'amaeuro mu kuvuga Stade Santiago Bernabeu. So mu buryo bw'amafaranga Real Madrid ubu ngubu ntihagaze neza cyane, nuko umuntu abivuga abantu bakumva ntibyumvikanye. Nango ntiyakennye, ariko yashoye mu mishinga ihenze, amafaranga azagenda agaruka, ariko birasaba igihe ntibahita bongera gushora n'amafaranga y'umurengera. Niyo mpamvu bari gukora zira project bita project zero cost, aho bari kuzana abakinnyi b'ubuntu ba Trent, bagashaka bakonate b'ubuntu, cyangwa se n'undi usigaje igihe gito bakamugura amafaranga make. Niyo mpamvu ubona nyine itari gusazwa no kugura abakinnyi benshi bahenze. Now nabamba pe nyine baje nyine ku buntu n'abandi benshi. Now iyo ngingo tuyivuyeho bitujyana muri Atletico Madrid sasa mu bwiza bwayo. Julian Alvarez byaro kwiyorera kuri Real Madrid mu bice bibiri. Niyo mwibuka match ya Champions League y'umwaka washize, aho yateye penalty bakavuga ngo akoze ibyo bita double touch, bakanga penalty ye. Yagombaga kuyihana kugira ngo abereke yuko ari umwe mu bataka beza bari kwisi. Iyo ni impamvu ya mbere Irving. Iya kabiri, ni umwe mu bantu Real Madrid yakoreye scouting muri Amerika y'Epfo, imumenya mbere y'abandi bantu. Real Madrid bari amenya Alvarez mbere y'andi ma equipe. Ntiyamugura ijya mu bintu byo kuvuga ngo let's wait, tubanze turebe, turacyafite Karim Benzema ari gukora neza, umwana tuzaba tumureba. Mu gihe bari bakiri muri ibyo bakizubaza ikipe tayari, umwana banamuzanye muri Espagne, aranaza aragera no ku kibuga cy'imyitozo cya Madrid. Donc arageragezwa mu bana bageragejwe. Barabati ni mureka subiri wabo, tuzaba tumureba. Iyo bamukipinga muri La Fabrica ubu yakabaye ari umukinnyi wabo. Ni nko kubabwira ngo ntimwamaye chance, reka mbereke ko mwabyibeshyeho cyane. Icyo Ebera avuze cyuko ari umwata kumwe mu beza cyane, umutozo yavuze ngo nanjye sinzi ukuntu ajya tsinda aya makufra, kuko atera umupira ukabona wazamutse cyane, ati sinzi ukuntu umanukiramo bikarangira ugiye mu izamu. Uyu musore Thierry mu mezi nk'abiri ashize yaravuze ngo niwe mwataka ufite ikintu cyo kuba afite ikintu cya humbleness, umuntu uvuye gutwara igikombe cy'isi ariko ufite work rate iri hejuru kuriya, ugaruka agataka defanda kiruka agafasha bagenzi be kandi ananatsinda ari umukozi kuriya. Umutozo yongeye kubisubiramo aravuga ati ni umwe mu bantu ubona yuko bitwara neza cyane. Hanyuma dusoza Ruvuyanga, umushinga wa Real Madrid ikintu cya mbere kigoyemo kuri Alonso nuko equipe ye itabalance, reka mbivuge gutyo. Real Madrid niba uyu munsi wa none turi kuvuga ko Mbappe afite ibitego 10 muri match 8, akaba amaze gusetoringa nka nimero 9, arakora neza, urabona yuko bikunda, urabona ko Arda ameze neza. Vini byari byatangiye bitameze neza, ariko nk'ubu ngubu yasistinze igitego cya kabiri Real Madrid yabonye, nawe imibare itangiye kumukundira. So ikibazo kibikihe rero, ikibazo kiri muri iyo faze yabo y'inyuma, uburyo ikora parti y'inyuma irimo guturuka kuri defense. Umuzamu we ni mwiza, bari abane b'inyuma bose, kuza ukajya nko kuri nimero 6 hari akina Tchouaméni. Abantu bibaza ibibazo nka bibiri Ruvuyanga. Zubimendi gute yasohotse muri Espagne ari nimero 6 wa kabiri, uvuga yuko wemera ko ushaka abakinnyi b'Espanyol beza, Arsenal iramutwara ubizi neza ko agomba kugufasha nka nimero 6. That's one. Icya kabiri, Real Madrid ni gute wipermesa uzi imyaka ya Rudiga, uzi imvune za David Alaba,
kongera kwinjira mu yindi sezo. Niba utegereje ko Natata abonetse cyangwa se utegereje Saliba ko yazaza n'ubu byarananze yongera amasezerano muri Arsenal, kuki utashatse undi defenseur ukomeye uruta Dini Hujsen wenda ukabagura ari babiri, Dini Hujsen ukagura no mu defenseur undi bakabire babiri, icyo nacyo cyarayishe cyane. So navuga yuko rero ni equipe mu by'ukuri umutoza nge nta mugaya, ni less quality, niyo mpamvu nyine yatsinzwe ibitego byinshi. Ubwo twavuga yuko ari umushinga bazakomeza kugenda bakoraho. Carvajal yavunitse na Trent yaravunitse, afite ikibazo cyane ku ruhande rw'uburyo inyuma no kujya ahengeka bano ba Asensio nabonye yamusimbuje Kamavinga kirisha imoso, urumva ko ahafite ikibazo pe kubona nimero 2 biragoye. Rero nuko Barsayo yarayina natsinze imeze neza, Lamine Yamal wasimbuye atanga assist tabaho kuri Lewandowski atsinda igitego cy'umutwe, Rashford yongera gutanga assist nawe ku gitego cya mbere. Yina ryoshye iri kugenda igaruka gahoro gahoro, wari nayo ya mbere probably rwose hari igihe twazakisanga tukisanga Barca uyu mwaka wongeye yinshi umupira w'Uburayi. Reka dusoza aho ngaho, ariko turarikira Magic Lineup muraza kubiganira mu buryo bwimbitse n'amadetaye tutavugiye aha ngaha. Saa moya kugera saa 4 z'ijoro kuri Magic FM, kuri ku mirongo yose ya Magic FM bitewe n'aho uri, turaganira umupira w'Uburayi birambuye, muze gutega amatwi, turabaha umwanya uhagije.